الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الإله جل في علاه، القائل في محكم تنزيله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. رفع القلم بما أنت لاق، وجف الصحف، قضي الأمر، كتبت المقادير. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك سارت البلية عطية، وكل الوقائع جوائز. ومن يرد الله به خيرا يصب منه، فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريب أو خسارة مالية أو انطلاق بيت، فإن الباري قد قدر والخيرة لله. يأتي الله سبحانه وتعالى تقول إن وجنين ونعم إن أولو نعم إسلام، نعم تولو ويوني نعمة.
so hokkano en hay hunde e hoore ndin ɗo leydi sina waɗugol en julɓe haɗan waɗani en fuu so seedo ala reweteɗo e goonga sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala hulɗomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko o wi'i kon acci ko haɗi kon o dandayno kala hoolorɗomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yewti e piiji ɗin fuu fawi e makko o yonaymo miɗo seedo nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah ko jiyaɗo makko wona tafidiɗo makko ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen o yamiri en ye en ɗoftomo o yamiri en ye en jokkumo o yamiri en ye en ñaawinormo o yamiri en julugol e dow makko o rentini en e lundagol mo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓeygore maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen o hisnaɓe ɓaawa ɗum jiyaɓe Allah miɗo wasiyo goto kala e meɗen hulgol Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi kala ko iwi e jungo maɗa si wona kolol Allah hay a perdani kala ko heɓuɗa sa perdi kolol Allah maɗa mo haɗa ka perdu idan ko ɗum ɗo woni valeur bani adama o wona leñol makko ngol wona jawdi makko ndin wona ngalu makko ngo wona jam makko ngo teddungal ɓiɗɗo adama on ko Allah koko Allah wi kon inna akramakum inda Allahi atqakum ko ɓuri teddude e mon ko Allah on fuu ko ɓuɗɗo hulde Allah o idan neɗɗo mo hulata Allah o mara teddungal ko Allah subhanahu wa ta'ala haysi adna on fof townimo idan hay hulen Allah subhanahu wa ta'ala huliren mo waɗugol ko wi kon acca ko haɗi kon oɗo Allah subhanahu wa ta'ala humtituɗo en ka deftere makko teddunde ɗum woni ka alquran o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha musiba waɗata e leydi ndin gila ka funnange mayde haka hirnange waɗata e pittali moɗon ɗin mana heege heɓata goɗɗo e mum ñaw heɓata goɗɗo e mum basal heɓata goɗɗo e mum kala ko mettata goɗɗo e mum heɓatamo sina taw ɗum no windi e deftere ko adi Allah tagude tagore makko nde idan Allah subhanahu wa ta'ala o windu ko wono ɓen ka hawre leydi ɗo o windi ko watta kon ka hawre leydi ɗo si o tagi leydi e kam o tagi nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpiti en ɗum wondema Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o woniri tagude ko atti tagude tagu makko ngol fof ko karamo ngol o yamiri ngol yengol windu ngol landiti ko honɗum ngol windata o wi ngol windu koddori e kala hunde dargal ngal idan waɗata ka hoore leydi Allah ɗo wonta ka hoore leydi Allah ɗo sina ko taw Allah mumin wona o wi inna dhalika ala Allahi yasir ɗum ɗon noon so tawi no satti ka hakkille ma ko hakkille ma ɗen fanɗi ko haqqille maɗen sattani huɓidagol ɗum amma waɗugol ɗum koni wani ɗum Allah subhanahu wa ta'ala fi honɗum o waɗani ɗum o yikoli kay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atak inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ko windani koddori e piiji ɗin fuu ado tagde on ko fi wata hunde laawoma sunoɗa ñande nde laayima jaɓo nde ñande ko laayima ɗo wona ko windano fimaɗa wallin ko wiyete suno kon to wona golle julɗo fii se a hendike hunde andu wona ƴoyre ma wona gandal ma na kala banteyagal ma tawno windanoma si windanano kama a rewani rewtede fof heɓtanoma
sabu ɗum waɗan kodduriye ko waɗana ko fiita a suno kala hunde nde a henndaki saade ke marsali wona goɗɗo wamma de namo fottuɗa on namo inituɗa on wona wattuɗo ma sodande on ɓen ɗum fof accuɓe to a katino to woni ko haƴi marsina ko ɓay windano ko hande a marsine si a rewi rewete ɗin fuu fiya alɗo allah windanama ngal o allata seɗa faala wujje seɗa faala fena seɗa faala jatta seɗa faala kansa ɗum wattama galo si allah windama ka galo si a nunɗi ɓuri muhammad sallllahu alayhi wa sallama hatta heɓasimo muyamma keɓa idan ko watta kon e hoore leydi ndin e ko waɗa e ma kon allah subhanahu wa ta'ala wi o windi ɗum idan piiji ɗiɗi yaltinɗi ka haqqille maɗa sunagol fii ko laawima walli ɗum to wona lo ere maɗa mantorgol ko hendiɗa wata waɗi wona doole ma jonnuma na gandal ma ko allah waɗɗum e juuɗe maɗa ñande kadi o faalaaki ɗo o itte idan haray karambol windengol ngol ko heɓata kon an ɓiɗɗo adama ka hoore leydi ɗo windowol ɓanti karambol ngol o jippintangol hannde kadi ɗeɗal ngol ka o windi ɗo yoringol montatake hannde kadi koddoriyeji ɗin allah eɗɗi ko watta kon fuu e ñande nde waɗata nden en waɗirta noon ɗum ɗo wona golle ma an ko yamiraɗa ko ya jaɓu ɗum jebbinoɗa waɗa yamiroje ɗe wiyaɗa ɗe haray heɓata bani adama o julɗi o hefirɗi sina ko allah subhanahu wa ta'ala windono heɓema kon ɗum ɗo woni shi'ar julɗo o lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa maulana amara jeyɗoma amara toppitoɗoɗo fiima amara wallowoma ɓuri allah subhanahu wa ta'ala idan heɓatama e nder gurdam maɗan si wona ko allah winduno heɓete kon hayso koye leydi honndi wonɗa hayso ko an humbo wondi hayso ko honno wonirɗa ko allah windali heɓete kon heɓatama nela sallllahu alayhi wa sallama ɓe humpiti en wondema goto kala e me en goto kala e ɓiɓɓe adama ɓen ñande nde o heɓi nden balɗe temedere e noga ka teganene makko ko nden ñande allah imminta malaikajo yo ar deftere koddori e windade nden ka aranum aɗo tagore nden tagede nden ɗon ko koddori e huɓuɗo aduna o fuu amma deftere windete nden ɗon nden ñande heɓuɗa balɗe temedere e noga ka tegani ummama nden ɗon ko deftere fima an tu subhanahu wa ta'ala immina e malaikajo yo ar o winda ko balɗe jelu wonta ka hawre leydi ɗo o winda ko honɗum heɓata ko honɗum heɓayma o winda ko amalaɗo ma ko amal kisal idan so o windi ɗo o gayni o ƴetti ruhu on o waɗi e nden huyre tewu ɗon o yehi ha dargal daro ko windi ɗon kon sansata ɓaniraɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗum ɗo iɗen andi yoga e sahabaɓe makuno nelaɗo awa on accata min yondinora ɗum min sela gollugol naɗo maki sallllahu alayhi wa sallam imalu fa kullu muyassaru lima khuliqa lah yehe gollon goto kala e moɗon no newi nana ko taga fi muɗum kon iden wona fi koddoriye no woodi accirta golle kono noon kadi golle maɗe feƴƴintama koddoriye o nde ɗo finde sinde kutike ka ɓernde maɗa nde ñiiɓi ka wonki maɗa hande kadi kala jarrabuye mo heɓuɗa o wontay moƴƴere allah subhanahu wa ta'ala no warri piiji ɗin noon ko kanko tu wawiri noon mo wawi ɗawdema hunde heɓa moƴƴere ɓuri ko heɓta heɓuno hunde nde o ɗawi hunde ɗaɓɓande ronka hendade si a muññike nde a jaɓani allah subhanahu wa ta'ala a welama ko allah waɗi kon o okke moƴƴere nde tawata nden moƴƴere no ɓuri kon ko lawi maɗon kono marangal geɓal sina neɗɗo gonɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala marangal geɓal sina fiɓuɗo ka ɓernde mum finde sellunde si a faɗi cellal a jaɓi allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jaɓali ya sellu
ko kanko muyamma angal tellal o ndaaro tawi ko angal sellugol ngol moƴƴamma an a jaɗi ɗum a weltori ɗum a heɓay moƴƴere ɓuri sa selluno bi mana a heɓay nafoore ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri ko cellal ma ngal okkeno makka adna ɗo ko wa kadhalika so okkorima se a jaɗi ko kanko jonnuma na ƴoyre ma na kala bantayagal ma wona dambe ma ɗen ko Allah yiɗi okkuma o ndaare kadi woni a jarnima a waɗi ɗum ka o wi ɗon a acci ka o haɗi ɗon wonante moƴƴere amma so a bewiri a mantori a jaggiti e hoore jiyaɓe Allah ɓen ɗum wontante perdindi ka sa heɓama idan haray nde ɗo finde si neɗɗo mara nde julde makko e korka makko e zakka makko e hajju makko nafatama hay fus neɗɗo o juuli nafi mo wo simo jogui finde sellunde o hoori nafi mo wo simo jogui finde sellunde o itti sadaka o nafi mo simo jogui finde sellunde si tawi neɗɗo mara finde sellunde ko ɓernde makko ko woni e mahude kon koko maha e hoore wirbande haray so tawi neɗɗo no fiɓɓi nde ɗo finde kala ko yanata kon e hoore makko ko moƴƴere wonta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si Allah no faalana jiyaɗo makko moƴƴere o jarri boton konngol ngol yiɗaka nanede ngol wela nande ngol tawata gooto yiɗa kono si en ndaari moƴƴuɓe ɓen ka hoore leydi ɗo fof ɓe heɓi jarrabuyeji wona fiɓe mara hakkille na fiɓe mara hikma wona fiɓe wawa rentade na fiɓe ƴoƴa ko Allah tawi fiyo o ɓantu darja woɓɓe e maɓɓe o jarribiɓe fiyo o yaafo bakkatuji woɓɓe e maɓɓe o jarribiɓe jardi baɓɓen ka julɓe ko ɓeeɗo ɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala no jarriboma sabu bakkatuji maɗa ɗin o falaka yaada e majjida kala o jarriboma so a muññike o montani bakkatuji maɗa ɗin ara yawmal qiyama haɗa bakkato heddora ɗo ya a looto yedde ka yiite a lootidama jarboyi hew koye ka adna ɗo ma ala amara bakkatu kono Allah no falanama darja ɓurɗo towde kala kara o jarriboma fiyo o townu darja maɗa o Allah subhanahu wa ta'ala ɓe maki so tawi Allah no faalana neɗɗo moƴƴere o jarribo toon ma yuridillahu bihi khairan yusib min idan wata heɓe ko wiyete kon ɗenƴere alqalaq ɗenƴagol julɗo jaɓata ɗum e muɗum ko waɗi si a huli nawnare nden kulol mangal ko nawnare labtane no wawma ñawde nawnare nde wonduɗa nde kono kulol ngol wonduɗa ngol ko iman ma du ay ngol ñawnude ko ɗum waɗi no woodi yimɓe wiyeteɓe a nawni wi'ugol mo o nawni ngol kolngol ɗon tampine mo ɓuri nawnare nden o naada ɗenƴere ɓerɗe makko nden o maako o wona ittugol watta ko tawata golle makko o ronka jebbinanade kodduri Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ñaama ɓanndu makko ndun ɓuri ko nawnare nde ñaamata makko o ƴetta lekki ha o ronkata wona fata fi hon ɗum par ce que o jaɓaali tan ɗenƴere naatu e nder ɓernde maɗa sabu hiɗa nawni nawnare ma attodiraɗo ma no maayi ma fi jawdi no perdi ma fi suudu no sumi ɗum wata ɗenƴere woni e maɗa so a yalti a ndaari ladde nde Allah wallini nden e ko wakkili ɗen golluɗen kum fof enen e sobiyagal meɗen ngal a tawa en wurnitaali leydi Allah ndin tawo hay 1% leydi Allah ndin si caɓoy ko darnuɗen aduna on kum fof pindirama nokku goto hikkodiri en pottini leydi ndi gollaka ndi nokku gootu en tawa ko wakkili ɗen kum fof gila arɗen ka hoore leydi ɗo enen fof e jawde men e wakkilare men e sobeyagal meɗen e wurnitaali leydi Allah ndin hay 1%. weddi ko no waali memaka idan ko an konti ɗum ko fof Allah nandina ɗum fof noon haray Allah subhanahu wa ta'ala o hoddiri ko watta konka hoore leydi ɗo suɓa gongol ko kanko woodani an a suɓatako a suɓaki sanga nde tagiteɗa a suɓaki siko gorko wontama siko debbo a suɓaki sa juutema sa raɓɓiɗe a suɓaki sa sella e ma sa ñaway idan kala ko wonta kon ala andataki
Allah waɗi yiɗa hoore maɗa hunde wata santude so addima ko nokku ngotu marɗa wattataɗi mum ha maya so itti jungo ngol a wattata wongo ha maya idan wonno noon kadi piiji heddi ɗum tawi ɗon Allah landakima ko waɗa makon o landatakoma kadi ko waɗane makon ko waɗa e makon o tagima o landakima o okkorte o landatakoma o jaɓite kadi o landatakoma o ɗawete sagade o faalama ɗawde o landatakoma an ko wonan mako ya jaɓ sa jaɓali ko a perdi idan alkhiyaratu lillahi subhanahu wa ta'ala ko Allah mari suɓagol ngol kanko suɓato ko waɗa e ma ko kanko suɓato ko waɗane ma kadi ko kanko kadi suɓato ko honto waɗa e ma e hoore leydi ndi استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتزمن والوعيد ائترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم إذن فليهدأ بالك إذا فعلت الأسباب وبذلت الهيل ثم وقع ما كنت تحذر فهذا هو الذي ينبغي أن يقع ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل جب لنا كدري ɗonde kon ko wiyete kon tikkangol kodduri e arde nanga koldoloke ma on si kodduri on ari e hoonema a jaɓali ko tikkere woni arde ɗeɗɗa dande maɗa nde monoɗa ko fi honɗum Allah waɗani ɗum ɗo ko fi honɗum Allah warnamani an ñande nde tawi nden a mettama ko fi honɗum Allah waɗanma ɗum ɗo nde ñande haray si a juulayno julde ma e tima nafude idan jaɓu ñawore Allah nden nde wooda ɗo e arde e maɗa ilol ko wiyete kon ninse yo ɓernde ma nde deeƴu si tawi a golli sabuji ɗin a waɗi hiilaji maɗa ɗin ɓawo ɗum yani ko a faalaka yo yanu ande ko ɗum hani wadde wata a wi somi warno ni ko ni worrayno somi yarno ɗo ko ɗum ɗo wonayno wi o Allah hoddiri ko faala o ko ɗum won julɗo Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko waɗi piiji ɗi o waɗuma o wima waɗɗum ɗo fiya hendo ɗum ɗa kadi funa o tagi faale maɗen ɗa o waɗi desira to o waɗi laawol ngol rewata yaha ka faale ma funa a waɗi idan si a rewi laawol ka o wima ya rewɗon a hendaki ko faalaɗa kon andu haɗa wona fima o winduno koya heƴ wona ya mono wona ya tikku wona ya suno andu si Allah no faalano goto wawata no haɗude ɗum ɗo simo faalano ɗum ɗo yo won wonayno ma yaftahi llahu linnasi min rahma fala mumsika laha si Allah udditani yimɓe ɓe yurmede ala jogitotoɗo nde so tawi ko kaari jogitinde haɗa nda ko iman ma o moƴƴa so tawi ko kaari haɗi ndiyam ɗan saaƴa darto iman ma ko kaari haɗi gese ɗe moƴƴa darto iman ma o ko kaari haɗi marché waɗa darto iman ma o Allah wi ko acciti ko jogitotoɗo ala wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di ko o jogi kon noon kadi goɗɗo wawata ɗum accitude haysi ko niveau hombode o jogi haysi ko ƴoore honde o mari haysi ko doole honde o jogi ko Allah jogi wi nimɓe ɓe henta kon waɗaɓe jonde ɗum idan si a waɗi laawi ɗi Allah wima ya waɗu ɗin imma ko fi cellal a ƴetti lekki a yew labtane a yelabtane o yelabtane ɗo cellal heɓaki wona ya mono andu ko Allah suɓi kon ko ɗum moƴƴanma iɗen heewi du'ade wiya yo Allah waɗan en ko moƴƴani en ko du'a moƴƴogoy kono noon moƴƴanamo ala iman sa wi yo Allah waɗane ko moƴƴanma kon a du'i ko du'a ɓurɗo moƴƴude kono noon si a mara iman on du'a moƴƴantama ko waɗi a suɓini Allah hande kadi ko istihara waɗɗa ko wiiɗa ko yo suɓanoma ko moƴƴanma kon no wawi wonde haɗa naccallal moƴƴanma o nawninema no wawi wonde o jawdi harmudi ko moɓuɗa joguiɗa moƴƴanama wondugol mum o perdinadi ko wiiɗa ko Allah ko moƴƴanma kon ka ko antori Allah boy a wi yo Allah darani ko moƴƴanma kon siɗa jogui ko harmi ko moƴƴanma ko a sertu e muɗum par ce que sa yaade mum lakarata perdi si Allah ittirma jungo ma a monike ko du'a ma on jaabi ko altori Allah idan sa andi imanu ma on ala ton wi Allah waɗani hunde kada moƴƴinani ma awa ta suɓimo par ce que kanko soɓanta kon ko moƴƴanama
ko subanta ko jiyaɗo on ko moƴƴanamo heɓugol ko welata ɗum heɓugol ko moƴƴani ɗum na gotum bani adama eno moƴƴinira noon himo heewi yiɗugol ko moƴƴanamo sa ndaari e faaleji ma ɗin ɓurɗi ɗudde ɗin capanɗe jeene nder temde faaleji ma ɗin no moƴƴani sina ñanden tawata wonki kin eltama haaki woni nafsul mutmainna haala ki tabitiga nder diina ki jaɓi yaminoje ɗen ki acci haɗoje ɗen ki golliri haaki wowti kiiɗo haɗa hannde kadi faaleji makke no moƴƴi kono amma ko wona ki wonki ɗo ɓuri kon ko faale mum ne koko tampintat idan si tawi woni a rewi laawi ɗin kala laawol wallinagol fi hunde a resi fiya a jiido a jiidaki heƴo wata wi a waɗa zina fiya heɓu ɓiɗɗo wata wi ɓeymuma zina fi yo heɓu ɓiɗɗo so heɓi on ɓiɗɗo nafata o hay si allah ɗawi on ɓiɗɗo a inni yo ɓeymuma jeeno femba surtuɗa nafatama hay fus si allah ɗawi on ɓiɗɗo ɓeymuma suɗike jeeno wi ko an jeeyi on mari ɗum ka surtu toon nafata on hay fus ko allah ɗawi on ko jaɓe o ɗawi o weltoron o waɗi laawol ngol allah wi o waɗgol fi yo hiɓon heɓali heƴe ko waɗi mo mara ɓiɗɗo kadi no wuura mo mara ɓiɗɗo no naata aljanna idan kala laawol ngol allah wallini ko rewete fiya hangol hunde so a rewi a heɓali ko wi ko ya jebbele ko wiyete gomɗingol ko duniya idan fala tabiq dar'an fa min al muhali dawamul hal wata ɓittu ɓernde maɗa nden yaasi on niɓɓitane mo henti adna on fanani himo yaaji andu haray no jeeya e ko wawata wonde kon ka adna ɗo wongol piiji ɗin alhaali goto fa min al muhali dawamul hal no jeeya e ko gasata wonde kon few wongol gurdan ɗan e alhaali goto wata wonde siɗa welni andu ñande go mettay siɗa mettini andu ñande go welay adna on ko ginday ɗum woni al ayyamu duwal ñalɗi ɗi yiltude woni ñalande wulletende e munde nde hewta dammugal kala jaletende e munde hewta dammugal kala ko ɗum waɗi a tawa e oɗa bimbi makko on himo tarane daneji inne o jombama den ñande ko ñalande jalgol makko ngol noon oɗa no tarede daneji ɓe namodi makko maayi on ɗon ko daneji o watti kono daneji makko ɗin e oɗa na goti ga daneji seleli jamba on e daneji kenguji on koko dane ɓe watti kono bimbiji maɓɓe ni na gotum ɓeɗo yiɗno sirtuka maɓɓe idan ko honɗum waɗi oɗa ko ñalande jaletende hewdiga makko ne feƴƴe ñande goo ara ha tourna ha wonde go arata nden ɗon ko fasete nde muɗum nden noon ɗum wiyete aduna gasata hunde wote tabitata ko ɗum waɗi haysa a ndaari hoore ma a heɓe darso e hoore maɗa ñande nde wonnoɗa ko a entu ñande nde wonnoɗa ko a payku ñande nde wonnoɗa ko sagata e ñande wonɗa nayejo ronkuɗo ɗum ɗo na an sansi ɗum wona mbuuɗi ittuɗa ha ɗum woni wona bolonda on mawɓe yewti ha ɗum woni idan piiji heddiɗi kadi ko noon koko programme a yahana e hoore muɗum haray ko wiyete ko piiji wirniɗɗin ko hunde nde tawa tan suuɗi allah subhanahu wa ta'ala kanko woni hakim kulla yawmin huwa fi shan ñande fof ñande himo fiyake goɗɗo goo wala allahu yuhdisu ba'da dhalika amra hada ما استفدناه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو فينده ko maana ngol kongol nela sallallahu alayhi wa sallam wasiye mabbe mo be wasino on Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma be wi andu mofte den fuusi mobondiri tay ko be mobondiri ko fina ko golno andu be nafatama be nafirtama sina hunde de tawno alla windanima len yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak be makali si mofte de moɓani nafugol maɓe nafatama de kono noon ɓe ɓeydata nafo e hoore ko windano ko moɓaniro maɓɓe ngol ɓeydata ko winda ko ko ɓe yewta ɓe halda ɓe fotta ɓe waɗa ko muyano kon ɓe watta ɓuɗum kadalika si ɓe moɓodiri kadi fi lorrugol ma o innal ɓe lorratama de si ɓe moɓodiri fi lorrugol ma ɓe lorrete kono noon ɓe wawatama kadi lorrude ɓuuri ko Allah winduno hoore maɗa
Allah no windano ma lorra ko fi kambe mo bonita yo won be mo bonita fi kele go lorra wokka go Allah windano idan jaɓugol ma ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni sellingol diina maɗa kan ko ɗum ɗo watta ngalu mangu wona ngalu nafaygu basal ma ngal wona basal nafaygal doole maɗe wona doole nafayɗe lo'eɗe maɗe wona lo'eɗe nafayɗe so tawi ɗum ɗo yalti e ɓernde maɗa haray ko a biɗo wiiti aqulu ma sami'tum wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى عباد الله اعلموا أن أبوية العبد لا تتم إلا من الصبر والتوكل والرضا والافتقار إلى الله بعد جريان القدر للعبد بما يقرأ وليس الشأن في القضاء الملائم للطبيعة إنما الشأن في القضاء المؤلم المنافر للطبع فليس للعبد أن يتحكم في قضاء الله وقدره فيرضى بما شاء ويرفض ما شاء فإن البشر ما كان لهم الخيرة بل الخيرة لله فهو أعلم وأحكم وأجل وأعلى لأنه عالم الغيب المطلع على السرائر العالم بالعواقب المحيط بها فعلى العبد أن يرضى عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات هاي يجت الله سبحانه وتعالى لنترم يقول لنا رسول الله عليه وسلم يدين ودم يدين صحابة المسلم جاء بأن عندي هاي كويت نجيان كاكم wongol maccuɗo Allah njiyan ka ko ngun timmanta neɗɗo ha o jikkinoa honɗum ko wiyete ko muñal o hoolora hombo Allah subhanahu wa ta'ala o wele mo o woni on eno o woniri noon so tawina e hoore geddi neɗɗo on no yamira yo o wele no Allah warri mon so waɗima ko amɓuri yimɓe ɓen fof kanude weltor ɗum so waɗima ko amɓuri yimɓe ɓen fof tampere ka ɗum mette mo wawna wadde haranaɗum idan ma neɗɗo on heɓa ko wiyete ko muñal o hooloro Allah o heɓa welaye o hatton jina e Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo nde kodduri e addanimo hunde mettene mo kodduri e mo adda e pijini fof addante tuma goo ko welay ma gooto mo Allah muyani boni tun ala gooto kadi mo Allah muyani moƴƴire tun ala mo kala kayde mundi no jilli moƴƴi e bonɗi mana no jilli ko welatamo e ko mettatamo mo be kodduri e mum no jilli ɗum ɗo idan ñande kodduri e addama ko welay ma andu wona waɗi de ɗum waɗɗo ɗum on no toon idan fawi ma honɗum ɗoftagol mo jaɓ wono andirɗa noon ka nder place ma mo yeeyi prix mo wona mo wiiɗa on si waɗi ramo mo acca hakke si waɗi ɗimmo acca hakke si waɗi tammo yalte ka gollo ma on so wi ko prix ɗo yeeyete o wi ɓay marché ala arɗo ko yoɓa omi yeeye o wona nder toon o yiyete goɗɗo goo mo wona natana mo wowi yiide o idan an kadi koye ngesa goɗɗo wonɗa si tawi ko o wima ko nga watta ko haɗuma ko nga accata kala ko woni fi Allah no satti kala ko woni wona fima an ɗum no newi ɓe yimɓe no woodi yimɓe si tawi woni ko fi Allah hay si ɓe waɗi ɓe nder men hay si ɓe waɗi haray ɓe metta ka wonti maɓɓe idan neɗɗo siko noon o sifori yo darto hoore makko ɗo e lawade ko jogiɗa kon siko doole siko jawdi siko laamu na an jeeyi a halfina a landitoyde kadi fimu yawmal qiyama a adday ko honto iwi ko honno golliɗa ko si moƴƴi daɗa karkil on hakkude men e patron on ko to an e golloma on waɗe ɗo karkil ko honɗum o naadi honɗum o yaltini ko honto ɗum ɗo yaari honno ɗum ɗo ɗumori fof on famodire si o wona ɗon si ɗum marsali o yaltay idan an kadi halfinɗoma ndi jawdi on yawmal qiyama o waɗe karkil نبي صلى الله عليه وسلم ماكي لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع
min zalika maluhu min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ɓe maaki teppere neɗɗo buusata yeeso allah yowmal qiyama ha o lande nayi e ɗin nayi no jeeya e majji o landete jawdi makko ni honto ittindi honto o naɓini dañana toon karkilon a inne komi heɓuno kon ko ɗum ɗo mi wanno ɗum ɗo mi wanno ɗum ɗo mi wanno mi heɓi ɗum ɗo ɓayi mi heɓi kadi ko ɗum ɗo mi soduno ɗum ɗo mi finance no a yettata ɗum allah halala kos kala ko ari ko ɗum tawata na ko haani ka heɓagol e ka yahugol a heɓi probléme idan haray neɗɗo yo won welaɗo muyɗi allah ni subhanahu wa ta'ala ɓaawde ɗe addanimo ko welatamo haray noon fiyake on ɓe wi wona ka ñawoore hawrodirde e wonki maɗa ke si allah ñawanima ko welayma ɗo hoto haalta goɗɗum ko ñande nde allah ñawanma hunde nde welatama ko ɗo landaɗa ya a weltor andi neɗɗo nde wona e hunde eɗa nawna ɓinna miɗon muññi karama ko meɗen wonɓe no e wonduɗen ɗo yo allah juuti mbaɗe maɓɓe ɓe lolla kono hiɓe andi ñandago ɓe maaki si tawi wi'ugol no meɗen muññi no mari firo bongo ɓe wi misal muɗum si goɗɗo yahi ko ɗum o wernama o ñamminama o jonnama ka o waalo goɗɗo eta kamɓe ari huwride koɗo on iɗon e jamga hi a tanaw alaga a meɗe muññi nani ta kanje hoytuɗo ma nani hiɗa wiya hiɗa muññi ka wonɗa ɗon mbi mana hon ɗum wernuɗo ma so nani wiyaɗa muññi haɗa on muññi ɗo no firi goɗɗum mbi mana o tentali haqqeji maji no hanniri noon ka a cammo ɓay ala ko wawɗa idan julɗon yo wi alhamdulillah ala kulli hal kala no fewndori wi alhamdulillah ko waɗi no wona woniri wono heddi han joni siɗa faalede hiɗa yiɗa ko falɗa sa ala guiɗa faala kay fus sina ko ɗaka reedu maɗa o cuuɗi labaɗi fuu ko faalaɗa o otoji labaɗi fof ko falɗa piiji ɗi falɗa labaɗi fof ko wite maɗen hollumaɗi si allah jaɓɓi ɗenno a faala kay fus hara ko nakre fof ko niwre idan neɗɗo on wota o waɗu hoore makko ñaawinotoɗo e hoore kodduri e allah on tawa ko o faala wo ko ɗum o jaɓata ko faala ko woppa julɗo nani watta bal ko ya jaɓu sa heeɓi ko faalaɗa sa jaɓa kadi sa heɓali ko faalaɗa ko nimɓe ɓen ɓe mara suɓagol ngol ko allah subhanahu wa ta'ala wodani sabu allah ko kanko ɓuri andude kanko ɓuri ñeeñude kanko ɓuri teddude ko kanko ɓuri towde ko kanko woni anduɗo ko wirni on ko kanko woni humpitiɗo gundoji ɗin kanko andi battaniji ɗin huɓɓidi kadi fiyake majji idan jiyanka ko neɗɗo on ngu timmi wo tawa a nawnay hara heɗa welti ko nawnuɗa kon ɗiɓe heddi kono ɓe ɗuuɗagoy wasa tawa a tikka da welti ko wonɗa kon mbasa lo'a tawa a tikka aɗa welti ko wonɗa kon lowɗo ko waɗi sa a woni lowɗo toñeteɗo ay nene mettigoy kono ñande joddini aroya a tawa ko awni marɗo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك عدوا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالفك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبكلمتك التامه ان تبدل اسرنا يسرا اللهم بدل اسرنا يسرا اللهم بدل اسرنا يسرا اللهم بدل فقرنا غنى وضعفنا قوه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من غشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا
اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأرحامنا، اللهم اغفر لأسلافنا وأخواتنا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، واغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.